Dia jalan yang keput bisa sampai kepada Allah membaca kita ulama sufi. Tapi tengku nak ulama harum begah baca kita hakikat. Karena memang nanya semebut kitab hakikat. Iya betul. Nyan bagi orang yang bukan ahlinya. Menyona orang ahli itu malah bagus. Talaah kitab sufi tu jet. Dalam kitab Wujud, Syekh Abdul Ghani An-Nabilusi, salah sabah ibadah yang paling afdal membaca kitab-kitab hakikat. Cuman cara tanya berkata akidah yang benar, berkata baca ilmu syariat yang benar, nyogoh kenanya hanjut di kon mutlak. Di sebenarnya kan beg getam geyu denggu. Tapi beg kedua ge pegah syarat, beg kedua ge pegah syarat-syarat ji. Denggu. Ladum tengku lucu cik, ge semua kita hikam. Ba urang kampung, tengah ke semua nang ge pegah. Anjek kita hakikat. Mai gak nyampe kan tengah ke pelaku. Kan? Ladum ke semua durun nafis. Tengah ke semua ge pegah, tengah semua pegah. Anjek kita hakikat orang awam. Maka kali atas tengah goknya semua kita hakikat kan. Kan gepegah bah wahdatul wujud lahikam, lahikadul himam. Lucu cik. Itu yang keput.